Prime Minister Narendra Modi aphan KSA asu ATSU atumbo thalangso post office pen kido mate pinpura lo kilo Nijang Karbi Anglong wo thalangso along kido post office along pen pini Niphai kep thang chiklo srihini rain koira kithom arni Ramsingh Tokbi Karbi Students Association KSA Central General Secretary Pramod Sagra Karbi Anglong District All Tiwa Students ASU Union General Secretary Alangli Chelang Pet Pen Pini Wathalangso Post Office Pen Prime Minister Narendra Modi aphan Pinpura lo piponlo Bangso Pinpura lo kipali nang koglaki kidam tanga hutsitame Karbi Anglong Arat Kemang Autonomous State Article 244A puthak RD ki pipe dada jokpini Wathalang Solong Jameson Timong KSA President Ramsingh Tokbi KSA General Secretary Dominic Sagra All Tiwa Students Alangli Tumai Hin Pen Pini Wathalang Solong Post Office along Narendra Modi aphan Pinpura lo piponlo Bangso Pinpura lo kipi lake Karbi Students Association KSA TY Students Union Committee ATSU Karbi Nimso Chingthura Song KNCA Joint Action Committee for Autonomous State Jakas Lapen Ong Dunga Songa Tumpen Sitame Bangso Article 244A Kadimana Puthak Kido lo mate Pinpura lo Prime Minister Narendra Modi aphan palelo Wathalang sopen khoya tisok kido life Autonomous Council along bosame Congress a party si Nangcharilo alang letum si Autonomous State bangke pichunji po alang letum cecak lo same cecak lo alam cak bang cecak nak lo alang letum pichunji dah lo lathona sona taksi ako non BJP Bharatiya Janata Party atum bostame non central government BJP lo da state government BJP lo lapenda Karbi Anglong Autonomous Council la BJP lo lasi alang litum kacecak piniar nianta ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimaso ilitum labangso Karbi Anglong ilitum Karbi pena khai ka pe katum dak dum inglong so khai tum do tribal khai tum do la so ke mang bang piniar nianta pichun tekela la so pichun se rak je phana bang sin ilitum pinia bangke Prime Minister Narendra Modi ji phana bangke ilitum dak by post pen same kido bangke mata Pinpura lo bangke lunang kok lo lasuna dak sik thang tarik sosial ni bosame dipulong bosame loik elo lasi pini bangke dak wathalang sodet kali hamren dongkamukam jirikindeng lapen hiruni bosame dak la by post kido ana bangke niltum lopon lo lasi kewang jilangar ni bangke je alang letum BJP to commitment do article 244 mate autonomous state bangke nang implement pipu nang pachun pipu polam do laso posi kewang jilangar ni bangke nilitum dak Karbi Anglong song do anbe seme chelang rap pet pen ke bon kangkir besame haponang kokji lapen ahir tangrak besame chesong punang kokji alang letum alam chak jek BJP a party yong si pilo central along wang lupulo tangte lapen state along yong si BJP party bang lopote Karbi Anglong Autonomous Council long yong si council cari long lupulote Karbi Anglong arat akar ia hemprek bangke pichun pubusi alang letum kacecak laso posi pini niltum bangke ladak niltum boithalang so post office pen same niltum Prime Minister Narendra Modi ji phana bangke niltum Pinpura lo mate kido bangke lunang kok lo labang so kido lunang kok bangke niltum isi awareness son lo je non lapu Komotapur puno non frontier Nagaland puno halato phana bangke alang tum Indian Constitution mate Bharatiya সংবিধান lo same ketok dagawe same Karbi akhe do phana bangke da Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimaso laben da Karbi Anglong kedo Anglong akhe so tumhan labangso provision nanga pipi porbang pini ani anda bangke napachun pipi lasini letum Karbi lo chali song same labangke sodak ben alang tu aphan chuning ri le tholo pinrem ke wang jilangar ni bangke niltum da Karbi Anglong lo asong ko anma do chilang ra pet pe niltum labangso article 2 for autonomous state bangke pechun chiti bangke niltum intonope lapen labangso autonomous state kache songlo bangke niltum kangkir busame ke bon busame phaponang ko kothe ke bon busame phaponang ko kothe athima lake central government commitment state government commitment lapen Karbi Anglong BJP atum busame labangso hemprek bangke cicak pijun bobu lasi aphong ladak Amit Shah wanglo Rajnath Singh wanglo lapen dak India det Prime Minister busame nang sunlo Home Minister da wanglo Prime Minister Narendra Modi ji da wanglo same pini ani ana bangke pachun dekhe
ladak adui hoi pen ki chenglok ladak Karbi Anglong homoisak ladak Karbi Anglong ara kemang pini anin ta pajun dekte laso posin nil tum ke puthot Prime Minister Narendra Modi ji phan nil tum dak labang so kido mate labang so pin por labang dak by push speed push sa me lona koklo lasi kemang jilani bang lalo labang so implement sirak ji phan bang si nil tumake Karbi Cholia song ladak all Tibetan Union te dak Karbi Anglong district committee do lasi lapen dak Karbi Anglong kapre organization dam simi celara pepen bang kiwang jilani ben bang ke mane ahiring tairak pen chesong simi chesong kunang kokpo lapen kebon ngangkir hope sami kasik sak tura ko bola tage lake state government lapen central government lapen dak Karbi Anglong Thomas council tuliram ronghang kacaria sarkar domsi a responsibility chening adai chening lan chalo